Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya PhD department chon tui har sarna in ngai ole turin thakhat zet ala du dona wangin tuiran chemle ro tui kho zel turin mi pui angen School Education Minister Dr. Valantanan Mizoram zirna in ma ason theina na public private partnership PPP mod ro man chu kalpui the alani loti asoi kumsani somni pathum somni palit sungin Indian Ral Thomas siam so zat asan berchum atheng United Kingdom Parliament in Khanpuya Labour Party te Khantlin anni PhD department chon tui harsana chuan ngai ole turin thakhat zet ala du dona wangin tuiran chemle ro tui khol zel turin mi puyangen PhD thu so talan danin cyclone remalin meni somni pariata Aizawl tuilak na sang ti chiat siam thaturin ngor taka malak mekani a phase 1 2 le 3 tuipam khol siam ngai te phaya khoi mekani ti soin phase 2 chu dan pa ngai tuipam thei turin siam remani to a phase 1 chu tlong tui adonna la tha thelo ma se phase 2 tanga pek thang tu ro manin phase 1 point king bai takin tuipam chuak vele thei to ani anti ro tamzol laya tuinur tuk chuan lei noile bolho tam tak pamin tui adonna aron chhelu zel shina wangin heng bolho ti finan hian nitin hun rei taksen reng alanga yanti a ni khata tui pam thei hun chung atam thei lo ti soi ni ten tuil tar mak doi som thum vel pam thin khan tundin huna hian phase 1 ne tu tangin ni khata tuil tar mak doi som prok vel chau apam chuak thei ti an soi phase 3 sibmiu ni tin mak doi som pam thin chu electric motor phai siam alani awangin tun thlengin tui ala pam thei ri lova harsna sang department in ato awangin PhD department chuam mi puite do theina le hriat thiam na an nge na ngai ole turin thakhat zet ala du dona wangin tuiran tule ro tuilo khozel turin mi pui angen bok ani Mizo thalai rampon an thoka tir chuak thin te zom tur dan the Mizoram Placement Agencies Act 2015 Home Department noeken ko thin chu Labor Employment Skill Development Entrepreneurship lesdi noya da tharani he thui lesdi minister pulang hilov marin soin chief minister pul doma ka ishwai council of minister khom nung bhara he thui an poma and call to in thane tur na hi GAD changalu tani ati a Mizo thalai rampon an thoka tir chuak thin te zom tur dan hi ani dan turang taka ken ko ani don thu soin dik taka mang turin department theito pachu don ati bok Dubai Mizo meichia te harsana to chungchanga congress thalai shuai tu tenen anin komna chief minister pul do oman eblin somni poko khan rampona Mizo thalai te thon chuak thin private placement agency somni pasiri te chu unlicensed cancel sak ani don ti alo sei to a dan man mek chu arang theang bera siam that angai ti soin rampona na thok tur thon chuak tur chuan Immigration Act 1983 noya Protector of Immigrant noya license and deal turani ti a hei Ministry of Overseas India Affairs noya omni in hemin noya license nei thap ta chuan harsan an tok ngai lo ti pulang hingla pamar chuan soi ani School Education Minister Dr. Valantanan Mizoram zira in ma son theinana public private partnership PPP mod rohman chu kalpui thei alani lo ti asoi Akashvani palaina komna minister chuan PPP mod kalpui chu thilman ho thlak alani lovati a state dangin an kalpui dan zirchen masak phat angai ti soin Mizoram Education Reforms Committee in an boipui me kati a tunden hmana chon zirna kalpui dan thak tumna alomri lo ti asoi bok Dr. Valantanan chon tun na zirtir tu lak chu dan dik tak mangalak ani a kazol tir charpa ngai angalak anni ti soin du sak bik nei lovin athiam lak anni ti a kalphung thara chon zirtir tu te anom na hmun ngaya anom rang theidon nova khopuya omte po chua an ngai dona Aizawl omte chu district danga po anom ve ngai dona ni ati Irrigation and Water Resources Minister PPC Vanarwatan Vain Khan State Hydromet Data Center and Water Quality Testing Laboratory hongin khol tharjo zoram tanaro tlingne chenfa komani thu soi tui ne za diktak le achet vel dan ba ka athiang himna dan hriat chian thena tur State Hydrometeorological Data Center and Water Quality Testing Laboratory honen khom IWRD auditoriumneya Minister PPC Vanarwatan chuan Mizoram hian statistics le data te anei mumal lo thin heti soim he data center mang hian masona ta namamo ang data rin tlak nebel zelani dona ti a agriculture horticulture soil PHE le department sang ba ka lo nei tu le zirbing mi ta na tangkai he dona ni ti he huna hian Chief Engineer Irrigation and Water Resources Department Mineko Senior Executive Engineer K Hamlet chuam technical report pe bokani National Hydrology Project noyadin
State Hydromet Data Center and Water Quality Testing Laboratory a hian technology thar berber mangin tuna thleng mek real time data lui tuilong zat ro sur zat tui hukal ral zat borok non dan thlitho dan khulum le vo dan borok nek na zat ni sadan te le hnuai tui om dan te hria theni a tun ma thleng to data po amu thei bok ani Sports Minister Pulang Hinglo from Harchon Win Khan Mizoram State Sports Council Konpui Football Ground Hong Pulem Phathar Mizoram State Sports Council Konpui Football Ground Honna Huna Hian Sport Minister chuam Sani Samthum Porok Olympic Games na Turatan Sarkar Imbo Saiti Soin Infirmi Thalai Tam Tak Cherchu Antumati a Chumi Turatan Chon Tun Infirm na Munma te Changkai Taka Man ni se adu thule Sumtok na na man turani lo thu ba ka infirm na lama thalai te mason tir na na man jok turani thu soi ani Hehuna Deputy Speaker Pulal Fam Kima MLA Pukelal Dong le MLA JJ Lalpek Khlu te ba ka Sports Secretary Pularam Sang Salwele Pujon Chanpueten Minister Troy Om ani Konpui Football Ground ni Saski Scheme Moya Cheng Viable Cheruk Seng Siam ni in nikum January Sompani Khan Chanani a Kumin Jun Sompathum Khan Zofel ani Sports Minister Hen Tukin Khan Bill Sung Vivacon Local Council NGO le Political Party Shanghai te chu Vivacon Community Hall a komboka Vivacon Zone Noi le chele taniam thin atoba ka Deputy Government Chief Whip Pudalu Chon amachuan Hehuna na Troy Om ani Supply Minister Pubila Sanjavale FCI Shillong General Manager Sandeep Deorad nen Voina income na mitring noi khat sing thum vel tal Food Security Noi thun bel the abe se thu soi Voina Shillong Mizoram House income na Chief Minister Pulal de Oman Prime Minister nena DO letter athon bozuin Mizoram Food Security Noi quota ti pun atul thu ten soi du na October sani somni pili mange ti fel tora angen thu minister chuna soi bok ani Revenue Minister ni bok Pubila Sanjawa chon Voin ve Khan NEC Planning Advisor Som Kame Kombokin Land Revenue and Settlement Department Mamo Shang Te an soi dun ani District chunga nu fual te mutan than chu then khate thathum chung thurbing turin sarkar le puichon sampurna abhiyan chu Voin Khanung la ya honani a he hun man puitu borsa piram din le ni chuan sarkar le pui noi ni ti ayokin rampuma dom kan ngai aspirational districts da som pani le aspirational block athang chok ati a Mizoram district le block nu fual big dom kan ngai te fungsang sang ati a khan so jinga mami chu aspirational district a than ni in aspirational block a mami district atangin re ek block Saitol district atangin ngau pale lung district atangin lungsen block te chu thanan ni a lungsen block chu na sele zola department sang ten chan an la ngai na big ani thu soi ani this is one aspirational block tan trisel na e tu tha zirna le ko thoi zon na ba ka khotang nun mason na lam hoya kalpui tu rani ti soin line department sang chulung rol taka an tho ho angai ti a malana sang athapui thwa be pui thak angai thu soi bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pon ani kumsani samni pathum samni pli chung kha Indian ral thuama siam chu azat asan bertum ani a hemi chunga ral thuam siam jongjong tlut na hi cheng vaibel chanoi khat sing ni sangruk le zare somret paseri ni a hei hi kumhasa financial year ne na khai khinin za somprok point pret in sang ani Defense Minister Rajnath Singh chuan hemi chungchang social media da in Make in India program chuan mail thar akai ti soin kumtinin Prime Minister Narendra Modi ka chun noi ma an son zelati a ramsung ral thuam siam chok tu te alom pui thu soya sarkar chon khovel ral thuam siam na mun puya India siam tu rin theitop achwa zelani atibok United Kingdom Parliament in than puya Keir Starmer ka ishuai Labour Party te thankin anni a party leader Starmer chu Rishi Sunak khakim Prime Minister tharni don Labour Party te hian kumsom chung opposition ani nuwa sarkar an siam don ni na langa hria the china si zero somnga Labour ten si thum som ni poroka ne na an chang to ani California marlama ramkang na sa wangin mi sing ni sangre chuang hun himlama son chuat ani a ramkang hian na sataka kholuma sema wangin mi puitan harsan an to pha a California Department of Forestry and Fire Protection soidanin ramkang hi Orville khopui bulatang intanani a Ramaker sangthum zasari chunga zawa kang to a kangthel na hian kangthel tu mi palin liaman tuar ani Chanchinthar set topna na tlang pui PSC department chon tui har san na chuan ngai ole turin thakhan zet ala du do na wangin tuiran tule ro tui khol zel turin mi puyangen School Education Minister Dr. Valal Thanan Mizoram zirna in ma son the non public private partnership mod rom man chu kalpui thei alani lo ati kum sang ni somni thum somni pali chung kha Indian ral thomas siam chu azat asan bertrum ani United Kingdom Parliament in than puya Labour Party te thantlin ani
ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani